أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. uMuhammad sallallahu alayhi wasallam isithunywa sika Allah kanye nalabo anabo abawubamba umshini mabebhekene nabantu abangakholwa. Balibeka iqiniso njengoba linjalo, njengoba libaba linjalo. Ama-Muslims ke layo anjalo. Silibeka iqiniso libaba linjalo, libhlungu linjalo, kodwa ngikulethela lona njengoba linjalo, lingaspayisiwe, linjengoba li-straight linjalo. Ayela Allah uthi Muhammad Rasulullah. Ukukuprova lokho ukuthi ngempela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam bekuyisithunywa sika Allah. Wayengawakhuluma amanga. Lokhu azalwa akakaza wakhuluma amanga empilweni yakhe. Nabo ubufakazi ngiyakulethela manje ukuthi ngempela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam amanga wayengawakhuluma. Iziprofeto zakhe lezi, izinto azikhuluma akazange ayibone yena, kodwa wasitshela ukuthi zizokwenzeka. Mina ngizothi ngikutshela wena ububheke ukuthi amanga noma iqiniso na. Bese uyabheka ukuthi waye umprofeti weqiniso noma waye umprofeti wamanga. Bese uyazibuza uyaziphendula ukuthi ngempela iIslam inkolo yeqiniso yini noma inkolo yamanga. Wena osahudula inyawo, osayibambezela ukuthi uthathe lento uthi la ilaha illallah, ingilozi yokufa ibihamba kanje, indiza kanje phezulu kwekhanda lakho. Kodwa wena usahudula inyawo, walala wasala, wavuka wayisona. Lalela, into yokuqala asitshela yona ukuthi izokwenzeka. Tall buildings, izakhiwo ezinde. Kunjani namhlanje? Go to Dubai, go to China, go to Paris, uyobona ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wayekhuluma amanga yini noma wayekhuluma iqiniso. Singaye ekudeni la eSouth Africa, Carlton Center, 50 floors. Singaye ko Dubai nako China nako France, South Africa la eJoburg, 50 floors, Carlton Center. Ufuna ukungitshela Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. 2, communicate over long distances. Allahu Akbar. Cell phones, all the gadgets, you name them. Ama cell phones, ama luguzana, ama laptop, ama desktop, you name them. Kumanje njengoba ngidla khuluma nabantu abase Europe, khuluma nabantu abako New Zealand, khuluma nabantu abako India. Wazisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam apha mangakhe. Usenedoubt ukuthi Muhammad sallallahu alayhi wasallam umprofeti weqiniso, naye cellphone esandleni sakho iprove ukuthi umprofeti weqiniso. Wakhuluma ngaye akazange ayibone, kodwa wakhuluma ngaye. Naye namhlanje uyiphethe. Ungibuke kuyo kumanje. 3, music everywhere. Music and dancing everywhere. Tell me one place where yazi enganawo music. Tell me. He said it. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. 4, naked but clothed. Allahu Akbar. Unqunu kodwa ugqokile. Unqunu kodwa ugqokile. He said it. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khulumani. Amakhosikazi enu, ama-girlfriends wenu, anqunu kodwa agqokile. Akunjalo? Wayisho njengalwazi sallallahu alayhi wasallam. 5, ignorance spreading rapidly. Njengoba nenza nje. Sisentshela amaqiniso nibe ignorant, ningafuni ukulalela, niphenduke nibe amahlongandlebe, ningafuni nje ukulalela okunokuthi nilalele, nibonge ukuthi nilethela amaqiniso, niyasithuka, niyasongela, niyasizingela, nisifuna ama location. Wayikhuluma uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, awuzenzi into ayikhuluma, ufulfilla ini
isiprophetho sakhe. He was a true prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam. 6 earthquakes, ukuzamazama komhlaba. Ukuzamazama komhlaba, you name them, you see. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the last one, number 7, the demolition of Palestine. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ukudiliza nokuhlasela kwabantu basePalestine wakhuluma ngako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwenzakalani namhlanje ePalestine? Hlala ke wena ungayithathi lento, ungasho ukuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uzozisola. uFaro wazisola ngokungalalela uMoses, Qarun wazisola ngokungalalela uMoses, King Namrud wazisola ngokungalalela uIbrahim alayhi salatu wassalam. Ngesikhathi sakaNoah bazisola ngokungalalela uNoah. Ngesikhathi sakaHud bazisola the people of Ad ngokungalalela uHud. Ngesikhathi sakaSalih bazisola ngokungalalela uSalih. Ngesikhathi sakaLot bazisola ngokungalalela uLot. Nawe wena ongafuni ukulalela uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ngokuphathela umlayezo, uthi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, loyo muntu loyo ozwa ngami angangilandeli angangilaleli, is going to hellfire. Loyo muntu loyo ozwa ngoMuhammad sallallahu alayhi wasallam, wena khuluma nawe, wena olalele le video le, ngiyakutshela ngoMuhammad sallallahu alayhi wasallam, so uyamazi uzwile ngaye. Uma ngabe ungamlandeli, kusho yena, kusho kaMbatha umntwana, uma ngabe ungamlandeli ungamlaleli lento lomlayezo awulethile kuwe, uya esihogweni. Yingakho Allah ethi la tufattahu lahum abwabu sama, angeke abantu abangalalelanga isithunywa sami uMuhammad sallallahu alayhi wasallam bavulelwe amasango ezulu. Akusho mina, usenkingeni-ke ngoba sengikutshelile ngaye. Lesikhathi ungakamazi bowungakabi senkingeni kakhulu, sengikutshelile ngaye manje. Uma ngabe ungamlandeli, angufosti naye akakufosti, kodwa uthe sikutshele. Uma ngabe ungamlandeli uya esihogweni ingunaphakade, awuphinde uphume. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.